Ema ainda lá convida, no uma sanulog singro hetang estrago. Foi acontece desastres naturais e a município Walu e a semana kutu. Lihusi conferência imprensa segunda-feira semana né? Proteção Civil atualiza informação com os desastres naturais. Nebe acontece em município Walu, composto do município Ainaru, Aileu, Atauru, Bobonaru, Covalima, Manufahi, Ermera e inclui Raioa. Turmai declaração completa o porta-voz da Autoridade de Proteção Civil, João Felipe de Souza. Dari sebe maka ia butuh umakai di sanulu bersiro maka kata Israel emana ida maka mati ya semana ida nelara ba município Walu maka tetap ba desastre município Haresa município Aileu, Ainaru, Atauru, Bau, Bobonaru, Ermera, Manufahi no Raioa. Uma lebih maka ani sohu saya usum aku tu makai ne ayah uma makai ne no emanai ida makmati yang atau dari susi janeiro atau mai yang setembro dia onde ne amutu projetos rimu rua atus rua walau sianolo si walau ba total emang mate susi janeiro atau mai setembro emang cuma untuk ron mesin agora kami tanya dah bah tolong mana mat tolong agora dari sini kita ia proyek ringu dua atus dua manusia walau ni kita responde ona material konsumsi bagi desastre ia município Hamutu atus sida walau presiden kita responde na. So, fato sila responde maka atusia nenolo presidente. Kita pun responde di harus mana foto. Kita responde na maka município Manufahi, momento suku ya Olarua, jadi mereka konsumen Raihalai, ini maka untuk Ronolo Sintolo. Ira Jumalai Raihalai untuk 5 presidente itu, ya Bobonaru Raihalai ya maka itu Ainaru Ida no nikisa kita pernah respon kita membutuh nenolo bersiro Aileu kita respon semana foto kamu tu tolong bersiro itu kita respon kamu tu kona atau sida walau Reportagem Epifânia de Carvalho, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba Emma Roto. Atual informação atual dia Liu kita halua. Hanehan botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba mídia social Roto.